Bakunzi ba Rugira TV show twongere tubasuhuze dushimira abakoze subscribe abakora like bagafata umwanya bagashyiraho comment bagaragaza ko bari kumwe natwe badushyigikiye turabashimira mukomeze mu kandi no kunzogera kugira ngo ibiganiro bishya dushyiraho bibagere kuko buri munsi tuzajya nibura dushyiraho ikiganiro kimwe ku nkuru iba igezweho. Rero inkuru igezweho nkuko twabamenyesheje ko tuzajya tubagezaho na update kugira ngo namwe mumenye abadukurikiye bajye bamenya bibera hirya no hino. Ni inkuru mbi ku banyamurenge n'abari bashyigikiye twirwane kuko umuyobozi wayo Colonel Michel Rukunda waruzwi nka makanika ejo hashize ku itariki 19 z'uku kwezi yishwe n'igitero cya drone. Igitero cya drone bitaramenyekana ngo ni yande n'uruhe rwego rwohereje drone kugira ngo imuhitane. Si ibyo gusa kuko yicanwe n'undi warushinzwe ibijyanye na operation ariwe Ndakize Kamasa nawe wari colonel. Ndakize Kamasa yari coordinateur ndetse hari n'undi witwa Colonel Ndori. Abo bose batikiriye muri icyo gitero cya drone bitaramenyekana. Ese drone ni inde wayirashe aho ngaho bikaba bikomeje kugorana, ariko kugira ngo aya makuru cyane ko tuyakesha VOA, reka tubanze tubumvishe uburyo radio Ijwi rya Amerika yabitangaje mu gitondo bivuga iby'uru rupfu rwa Michel makanika. Noneho detail ku bijyanye n'imfu z'abari abandi nabyo hari isoko y'amakuru yizewe yabidutangarije, nabyo turabigarukaho, ariko mubanze mwumve iby'urupfu rwa Michel makanika, Michel Rukunda bitaga makanika. Noneho tuzi kugaruka ese abandi bapfanye nawe ni bande, byagenze gute, byabereye hehe. Facebook na X n'ibigwa radio yacu mukanya ni mukarere k'ibiyaga binini vya Afrika. Uga mu vya Kongo igisagara ca Uvira kiri mu buseruko bw'ico gihugu kiramaze iminsi bicumvikanamwo ibengira kamaro. Ibiganiro vyabaye nivyo mu ntara ya Kivu y'Epfo inyuma yo gufata Bukavu mu mpera z'indwi inyuma yuko bigaruriye igisagara ca Bukavu cyangwa se ya province ya Sud Kivu yatangiye kwaneho haba igisirikare ca leta ya Kongo wa kabiri ku mugwa mukuru wa Arabia Saudite vyari mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru muheje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Amakuru mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahera mu by'umutekano wa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Umukuru w'umurwi watwirwaneho uharanira inyungu n'umutekano w'abanyamurenge Colonel Makanika yarayishwe. Abarwanyi b'uwo murwi bavuga ko yahitanywe n'amasasu drone yarashe mu birindiro vyabo birahitwaga Kangara, ni muri secteur ya Nganja, aha ni muri territoire ya Fizi, intara ya Kivu y'Epfo. Abaguye muri ico gitero bose hamwe ni batandatu, barimo rero Colonel Michel Rukunda makanika. Bamwe mu banyagihugu baba mu Minembwe babonye iyo drone bavuga ko yaciye mu kirere ca Gahwera ija kurasa ibirindiro vya twirwaneho, haba igisirikare ca leta ya Kongo canke indi mirwi igwanira muri Kongo. Na numwe arigamba ico gitero cahitanye Colonel Makanika n'abandi batanu mu bari kumwe. Uyu yarwanira twirwaneho mu kwita ku mutekano n'ubusugire bw'abanyamurenge bakunda kubangamirwa n'abarwanyi ba Maimai. Colonel Michel Rukunda makanika muri bukako yahoze ari umusirikare mu gisirikare ca leta ya Kongo FARDC kugera muri 2020 igiri yitandukanya na leta. Uyu muyobozi watwirwaneho yishwe mu gihe abarwanyi ba M23 babandanya gufata ibice bitandukanye vyo mu ntara ya Kivu y'Epfo. Inyuma yo gufata Bukavu mu mpera z'indwi heze M23 yigaruriye kandi centre y'ubucuruzi
bakunzi ba Rugira TV shongera ngo iyo ni reportage ya VOA radio ijwi rya Amerika, cyane cyane ko yo ibifite n'abanyamakuru bakorera hara muri biriya bice bya Uvira. Nyamara nubwo bavuga ko ari makanika gusa waguye muri iki gitero cya drone, andi amakuru arerekana ko kuri uwo munsi hapfuye n'undi mukoloneli witwa Ndori, n'undi ushinzwe coordination witwa Ndakize Kamasa, ndetse n'aba escort babo, no kuvuga ngo n'aba escort nuvuga bodyguard cyangwa se ababarindira umutekano. Kuri icyo gitero mwumvise ko VOA yavuze ko, cyangwa se ijwi rya Amerika ryavuze ko hapfuye abantu bagera muri 6. Murumva ko makanika umuntu ku rwego rwa koloneli uyobora twirwaneho tutazi ngo igizwe n'abantu bangana iki, ntabwo yari kuba ari wenyine muri icyo gitero. Ubwo rero abo ngabo Ndakize Kamasa ndetse na koloneli Ndori nabo bapfanye nawe n'abarenzi babo. Kugeza ubu amakuru aravuga ko uwari wungirije makanika yitwa koloneli nawe ni koloneli yarasanzwe amwungirije, yitwa Charles Sematama cyangwa se Charles Sematama, niwe wahise ajya ku ruhembe rwa twirwaneho. No kuvuga ngo niwe wahise asimbura makanika kugeza ubu byemezwa ko yamaze kwicwa. Nyamara ntibiramenyekana ese drone ni y'uruhe ruhande, ni ya FARDC, kuko FARDC nayo yakunze gutera uyu mutwe twirwaneho uvuga ko uharanira uburenganzira bw'abanyamurenge, ko ububarinda ibitero bibasira, mu gihe leta ya Kongo bakayishinja ko yo itajya ibatabara cyangwa se bacungira umutekano. Bahisemo kuwita gutyo rero twirwaneho, mu Kinyarwanda murabyumva ko ari kwirwanaho. Bikaba rero byarangiye gutyo kugeza ubu nta mutwe urigamba ko ari we waba wishe koloneli makanika, ndetse na FARDC ubwayo ntiravuga ko ariyo yaba yamuhitanye. Ariko nubwo na Sematama ku rundi ruhande, ariko Sematama wasimbuye makanika nawe ntabwo ibintu bimeze neza, ntabwo bimeze neza kuko nawe ngo ararwaye, ariko nta kundi byagenda, babaye ari we kubera ko wari uwungirije makanika nta yandi mahitamo, nubwo ngo nawe atameze neza ku mpamvu twe tutamenye, ariko bavuze bati nasimbure makanika. Twirwanaho rero ni umutwe avuga ko ari umutwe witwara gisirikare washinzwe kugira ngo urengere abanyamurenge, nyuma yuko abitwa ba Ruberwa Zariyasi, ba Moize Nyarugabo bagiye mu matwi ya makanika. Makanika nawe yari afite abandi bantu akorana nabo mu bintu usanga byatezaga umwuka mubi twirwaneho, n'ibintu birebire tutagarukaho hano, ariko nuko byagenze. Ubwo mu masaha ari imbere turaza kumenya byagenze bite, turaza kumenya se ni iyo drone yari ya FARDC, yari ya iyindi mitwe wenda irwanira muri, kuko na Red Tabara nayo ruba rugeretse na ntuze na twirwaneho bango, ndetse hari uretse ko ntabwo ntekereza ko indi mitwe y'inyeshyamba ari yose hari, nubwo ihari myinshi, ariko si yose ifite uburyo bwo kuba yagaba ibitero bya drone ikaza igahitana umuyobozi wa twirwaneho, ndetse n'aba bagabo bandi harimo koloneli Ndori n'aba bandi Ndakize Kamasa. Ntabwo ari ikintu cyoroshye, ubwo turakomeza gutegereza tuza kumenya andi makuru turaza kubagezaho ku bijyanye n'ibi bivugwa na radio ijwi rya Amerika, ndetse n'ibindi bitangazamakuru hirya no hino mu Rwanda byabigarutseho bivuga ko bamwe bumvaga bashidikanya niba koko makanika yaba yapfuye, ariko radio ijwi rya Amerika yemeje ko
yapfuye kuko yizeye amakuru yari yizewe ifite ko makanika drone yamuhitanye. Ibyo rero bya makanika rero yiyomoye kuri FARDC muri 2020 aragenda yihuza na twirwaneho kuva icyo gihe niwe wayiyoboraga. Akaba yarazwiho ko ari umurwanyi utiyoroheje, gusa nta bintu byaje kugenda neza, byarangiye ahaguye, ubuyobozi bwe buhabwa uwitwa Sematama. Hanyuma rero ko nkuko dusanzwe tubahana amakuru ahandi muri Uvira, ibintu nibicika, umutekano ntabwo ari neza, ntabwo umutekano umeze neza muri Uvira. Mai yakamejeje, abazarendo barasahura, barica. Hari uwo bishe witwa Turamimana Fidel, umusore w'umunyamurenge bishe. Bese nagatego cyane ko abantu bose baba babona kuko bigaragara ko ariyo M23 niko gacira kurikiza. Rero ntabwo byoroshye, hari yakavuyo, gusahura, kwica, ntabwo byoroshye. Colonel Makanika yahoze muri FARDC atoroka mu mpera za 2019. Mu 2020 nibwo byamenyekane ko yamaze kwiyunga kuri twirwaneho mu buryo bufatika. Icyo gihe rero yabwitangaza ko agiye gutabara bene b'abanyamurenge bakomeje kwicwa n'imitwe ya Mai bigizwe mu ruhare na bamwe mu basirikare ba leta, nawe yararimo, ndetse yari ari umwe mu bayobozi kuko ndumva yarayoboraga bataye icyo gihe. Ngayo nguko rero, ibya Colonel Makanika nuko byagenze. N'uwo mubona ku ifoto, nubwo wenda ashobora kuba atari nziza cyane kubera inyeshyamba ntiwabona uburyo bwo kuyifotora. Ngayo nguko. Muze rero kwirirwa, mugire umunsi mwiza. Nituronka andi makuru turayabagezaho.